Evo, braćo Srbi, naježio sam se sad prvi put kad sam vidio ćirilicu. Mjesto iskrcavanja vojnika Kraljevine Srbije u luci Guvija za vrijeme Prvog rata. Naravno, tamo ćemo. Evo ljudi, dok idem na to spasonosno mjesto Guvija, sav se ježim. Znači, emocije su proradile. Nas ne bi danas bilo, ja ne bi ovo snimao da nije bilo naših slavnih predaka iz Prvog rata, Prvog svjetskog rata. Evo ljudi, tu je i naš pravoslavni hram. Hvala Bogu što je spasio moj narod od svih dušmana. I hvala bratskom grčkom narodu. Ima sadržaja u Grčkoj, Katarina, Perou, internacionalna muzika i grčka muzika. Znači, sadržaja ovdje ima koliko hoćete. Bolje nego da plaćate pivu na manjače 8 maraka. Haha, momci moji. Evo, raduje nam se i prijatelj. Česi, plavoki. Vidi ka što je sladak. Vidi kakav repić ima. Pufna. Evo, dočekuje nas brat Vuk. Gdje si, Vuče? Kao nebeski znak da sam na pravom putu. Evo još jedna tabla sa engleskim, sa grčkim i sa ćirilicom. Uskoro stižem na to mjesto da vidim gdje su dedovi. Jedva stigli. Simbolično prikazuje kako je bio uzak put, kako je malo svjetlosti na kraju puta bilo, ali eto, ipak smo se izvukli. Kao narod i braćo, nemojte sad u miru da se dijelite na političke partije, i ako se već dijelite, nemoj da se mrzite između sebe. Nemojte da se dijelite, da se grobari delije tuku. Kad igra naša reprezentacija, skupite se, pa nek pola bude zvezdaša, nek pola bude delija, pa da se čuje gromoglasno Bože pravde kao nikad. To nam treba biti cilj, a ne da se dijelimo na blokadere, ćacije, na Draškovce, na Dodikovce, na ove koje mrze ove i ove koje mrze ove. Ja bi baš volio kad bi moglo, kao naši preci, složno. Što kaže Kari Pešić, svi za jednog, jedan za svi. Nebitno čiji Kari bio i da li se ja nekad ne slago sa njim. Evo ga, vidite, tu je naše pristanište. Grčko, a naše.
kao što je Novak Đoković svjetski, a naš. Nevjerovatno. Znači ovdje, ovo uživo morate obići ko je Srbin i srpskog roda. Tu nas dočekuje more, tamo daleko. Ajde, brate, ljudi, da se ujedinjujemo, a ne da se razjedinjujemo. Da i nama sunce svane. Viš da je nekad, kad je najteže bilo, svitalo, ali tad smo bili ujedinjeni. Šta će nam sad ovi dušmani bjelosvjetski uraditi ovakvima? Moramo se, braćo, ujediniti. Ne znam da li vi, ali ja mogu u svojoj mašti zamisliti mršave momke, mršave ljude, mršave žene. Iako i djece bilo, kako izlaze odavde iz francuskih lađa u stvari. Ma, ja sam optimista. Izlazi i nama sunce. Opet. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo daleko gde cveta limun žut, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo gde tiha putuje Morava, tamo mi ikona osta i moja krsna slava. Tamo gde Timok pozdravlja Veljkov grad, tamo mi spališe crkvu u kojoj venčah se mlad. Tamo daleko gde cveta beli krin, tamo su živote dali zajedno otac i sin. Tamo su živote dali zajedno otac i sin. Bez otadžbine na krfu živeh ja, ali sam ponosno klico, živela Srbija. Ali sam ponosno klico, živela Srbija. Slava Bogu. Bog je veliki, braćo i sestre. Ne dijelite se, mirite se. Veliki je grčki narod. A i srpski.
trebalo je preko Albanije prijeći zimi. Umorni, iscrpljeni. Dok vas napadaju sve svjetske sile, negativne energije. Oni koji ulaze na tuđe i ruše ono što je tuđe, to jest naše. Trebalo je to i hvala Grcima sveg srca. Nekad čovjek izgubi riječi, ali veliki je taj grčki narod, jer u istoriji čovječanstva nikad jedan narod drugom narodu nije pomogao na takav način kao što su nama braća Grci. I zato ja kad dođem u ovu našu lijepu Grčku, uvijek se osjećam kao da mi srce radi na 60 otkucaja. Tako da ljudi, Bog me naveo na ovaj put, nisam ni znao za ovo pristanište, jednostavno sam naišao. Nema šta ljudi, odoh se kupati sad malo da uživam u tom nasljeđu od svojih predaka i od braće Grka. Slava bratskim narodima. Evo kume, znam da si tu kume, ne sikiram se ja. Ne moraš mi slati BMW-ove sedmice, petice, trojke. Božje stvaranje i ljudsko uništavanje. Idioti. Hvala majci, hvala ocu i starijem bratu, što sad ležim u kaljuzi, u živome blatu. Da li vene mili zrim, da li raste mili gnjim, da li vene mili zrim, da li raste mili gnjim. Evo, ma hvala majci što se moli Bogu za mene poslije našeg spomen obilježja. Došao sam na plažu Dasja, Sveti Nikola, to nisam očekivao, to je moja krstna slava, tako da ne vjerujem ja ništa da je slučajno, nema slučajno. Ajmo gas. Znači što se tiče Grčke, to je Krfa, za nas Srbe baš ima dosta sadržaja. Evo vidiš kako ljudi ovdje razbijaju u vrijeme, boli ih uvo. Lako je vama, a ja u hostelu. Znači ima dosta sadržaja, samo treba gasati. Kao ovaj čuvaj za mene što će sad proći, proleti. Nije čuvaj, jebika. Gospodica. Nije kulturno se okreta, šta sam ja znao.
Znači baš ima sadržaja. Toliko da ja tek evo sad prvi put idem na plažu malo da odmorim svoje košti mošti. Tako vam je tu. Što bi rekao moj prijatelj Zec Vladimir, da odmorim mošti. Poslije ugostiteljstva. Mada sve je to dobro i za ljude i lepo. Spuštamo se ka plaži Dasija. Sveti Nikola. Nikako doći do plaže, čovječe. Kalimera. Nikako doći, mi jedan fini Grk pozdravio do plaže, ima dosta baš sadržaja. Preporučujem svima da posjeti ostrvo. Eto, znači tek sad plaža, a prođe čitav dan. Znači gdje god se okrenete imate neke ljepote da vidite. Što prirodne, što stvarno arhitektura im je savršena. Iskreno, bio sam 2 puta u Pevkohoriju, na Kritu, na Zakintosu, ali iskreno najviše mi se do sad svidio Krf. Zato što je pun zelenila, kao neka rajska zemlja. Stvarno, ovo je nevjerojatno. Evo izlazim, kao što sam nekad izlazio na Makarsko primorje sa svojim zetom Nikolom. Prvi put na more poslije 5 godina. Evo ga ljudi, ovdje će se odmarati duša narednih sat i po 2. Mir, tišina, savršenstvo. Iskreno ne znam u životu da mi je ljepša plaža naišla. Ovako na prvu. Znači more čini se predivno. Dasija, plaža Sveti Nikola, nema nikoga, tako da ćemo uživati. Čujemo se. Tu je crkvica Svetog Nikole. Već je odmor. Idemo. Kad otvoriš hladno pivo, Vlad, dodatni račun.
Evo i pjeska. Dobre pjeska. Poslije 5 godina opet na moru. Budući se neću kupati sa krstićem, da ne bi krstić otlivo dalje od mene. Voda je savršena. Znači ipak more je more, druže moj. Dobra je i brana Jajce. Čuveno kupalište, ali ipak more. More je more. Malo sam se bućnuo, ne možete vjerovati, evo, čuje se naš jezik. To baš izgleda iz Bosne. Kako ide? Dobro jutro. Čujem svoj jezik, Jel to iz Bosne ili je? Iz Hercegovine. Ajde, imam šta, evo braće Hercegovaca. Napokon da nekog sretne našeg čovjeka. Pa ima, super, ja sam na ovoj jednoj strani, pa vjerovatno sam zakačio. A dobro da znam.
Nema šta, evo braći Hercegovaca došli su sa svojom kamp kućicom. Ma nema, sve se potrefi čovječe kad je čovjek pozitivan. Ajmo se još malo bučiti, kad smo već smočili, malo je ovdje ovaj šljunak i kamen, pa moram se malo nabadati. Sreća pa nisam, evo gdje je BT. U stvari, njima bi, on bi baš voljelo ovu plažu. Opa. Ovdje, kako sam čuo, lošije što se tiče boje i to, ali meni posebno jer mi je prvi put poslije dugo vremena na moru, tako da kontam da će biti boje. Uvidi što sam se odradio. Pozdrav za teretanu u Mrkonjić gradu. Tamo idem u teretanu. Pozdrav za one momke i djevojke. Dobri ljudi u Mrkonjiću. Tako, odoh malo se kupati, pa nastavljamo. Kako naša braća Hercegovci uživaju. Nema šta, prva liga. Ja znate uživati, čovječe. Bog dao, tako je. Nema šta plaža, evo naš brat Đorđo iz Hercegovine. Tako. Nema šta, hvala ti puno za informacije. Tu u tom marketu ćemo kupiti sebi namirnica. Neki ISO sport ili nešto, šta, vidit ćemo. Stari, dobri Pepsi Twist. Dobili smo sad informaciju gdje je dobar giros od jedne prelijepe djevojke. Malo je bila tužna. Nadam se da smo je malo razveselili sad. Ostala je nasmijana. Prelijepa. Znači, rekla nam je da idemo u restoran Leonidas. Kaže da je tamo vrhunski giros. Pa ćemo vidjeti Leonida po onome što kaže This is Sparta. Čača ti je Sparta. Historijska ličnost Leonida koji se borio protiv Perzijanaca, čini se. Zatvoren. Taj restorančić je zatvoren, tako da idemo dole negdje uz more naći nešto drugo. A nema greške, Grčka je dobra sva. Gdje god sjednete, uživat ćete. Kažu da je čovjek sa 300 ljudi branio dobro položaj. Nije baš kao u onom filmu, sigurno.
ali to ti isto ko onih gdje se skupi MMA boraca na nas amatere, njih 300 i da sad nas 5000 levata napadnemo Krokapa Vazba Kočevića. Da prostite nam Krokap svima majčicu majčinu. Znači da nas je 10.000 nas uhvate šibati, ne bi ostalo od nas ništa. Kakav prizor u daljini. Ako najde neki ribar, naučio sam iz svog primjera, to jest u svom restoranu, a kad sam već Krokapa pomenuo i on je pričao o tome. Znači nešto što ne smijete ribara nikako pitati, a to je di će? Sad ovdje da stoji i da ide, ja ga kao, di ćeš? U vražiju matera. A slobodno mu recite bistro. Ko ne zna od ovih mlađih, kad naiđete na nekog ribara, peca, recite mu di će? Pa ćete vidjeti šta ćete dobiti. Jedan lijevi high kick. Izgleda da je i ovdje mirno. Nema šta. Raj. Srećom i vrijeme me poslužilo baš i kad sam sletao i sve generalno. Top. Da nisam vam rekao, od onog gospodina Đorđije sam dobio informacije da treba da idem u Kerkiru. Tamo postoji naša srpska kuća i od njega ću dobiti informacije za dalju pustolovinu što se tiče istorije naše. Znači idemo na ostrvo Vido, to je sigurno, ali ima još ima čelični puk i tako. Tako da, ljudi moji, evo vidite, ovo je raj, vidiš kako ljudi sjede do piva. To je, još kad nađemo nekoga našeg pa da malo mudrujemo. Evo i ljudi koji se boje ajkula, pa ne smiju plivati u moru, nego kupaju se pored mora, u bazenu. Onako više su engleske njuške. A gdje će vam duša? Bog fino rekao ne boj se. Ali on se boje i u Grčkoj. Još nismo našli giros, ali evo, našli smo pješčanu plažu, prvu za mene ove godine. Ono je bila šljunkovita, ovo je pjesak sitni. Tako da doćemo se ovdje malo brčkati. Samo da nešto klopamo. Ovdje ćemo se malo vratiti kasnije. Ali da je naći giros. Čovječe. Čovjek mora ići na gorivo. Umoran je stari cigan, znam njegove muke. Svirao bi al gudalo, ispada iz ruke. Kao što ova pjesma govori, umrijeh od gladi, a ne mogu giros naći.
Rano je, kažu, za giros. Gdje rano, ja sam se u 4 sata probudio, ljudi moji. Evo vidite ova lokacija kako je prelijepa. Pravi raj, sad ću vam pokazati. Raj, čovječe. Ovo je baš onako ko voli sigurnost. Takvo mjesto neko odaje sigurnošću. Nema nekih prevelikih ovdje izazova, bar se tako čini. Kad bi vidio Noleta ovdje, momentalno bi mi to bilo zadnje u životu što bi vidio. Spucao od me srčani kao koji si još ovoliko hodanja, znam se kao Noleta vidim. Jel brate Jokića, evo vam na ovom košu. A i Jokaru, on tam možda bi ga i mogao negdje sresti, pa da preživim. Volim ta dva brata. Od sve braće i ovog svog rođenog, to su dva najdraža. Ja volim plavo-bele, ja volim plavo-bele. Stacionirao sam se tu, spavat ćemo na našoj grčkoj zastavi. Tu ćemo odmoriti 1-2-3 sata. Ipak pretjerali smo malo sa snimanjem za početak. Za početnika to je isto kao kad uzmeš za jedan dan pa iscijepaš 20 metara drva. To se meni danas desilo. Pa sam se malo umorio, morat ću spavati. Svaka čast ovim momcima, kapa dole Debelom Srijemcu i svim ljudima što mnjackaju. Ja sam mislio da ja ne mnjackam, ali kad sam pogledao onaj materijal, shvatio sam da mnjackam kao Srijemac. Vidite, ovdje ćemo sad da uživamo narednih 3 do 4 sata. Lijepa pauza. Da nakupimo energije. Da možemo vama prenijeti gdje da dođete. Evo, kao što vidite, ovo je savršeno mjesto za porodice. Dosta porodica je tu. Ma za sve je savršeno, nema ovdje ovi i oni. Znači, krv je prelijepa. Još kad sam malo istražio, ovo je jedno od tanjih destinacija. Znači ima dosta prirodno savršenih. Ali iskreno meni je ovo savršeno. Ja odoh lagano na kupanje i 3-4 sata odmora, spavanje, kupanje, a nastavlja se video već u sljedećim sekundama. Došli smo na prelijepu lokaciju, nastavljamo dalje. Znači, pred nama je giros, prvi ove godine. Evo ga ljudi, tu smo ručali i sad lagano na spavanjac. Neka 2 sata da preklopimo, da obnovimo energiju. Iako smo danas baš uživali i odmorili dole uz vodu, znate to kako ide na moru. Voda malo iscrpi, tako da odošmo malo odspavati i plan nam je možda večeras da odemo do glavnog grada Krfa, Kerkire, da malo prošetamo kroz lijepe ulice i da sjednemo u neku tavernu i da naručimo bezalkoholno pivo. Tako.
came from Switzerland to Portugal Evo ljudi, with 5 years old, ćaskamo sa because my father is Portuguese. drugarima iz brat Marko, moj imenjak from Portugal and brothers from Italia. My bambini. Evo malo uživamo, ja brat Marko iz Portugala. Pušimo cigare, šta ćeš kad imamo para. Baš smo se raspričali, tako da pozdrav.